E sad, kakav je to zapravo zločinac, i neću pretjerati ako kažem ustaša, taj Ratkapna. Prilog broj 16 sve objašnjava. On za studente koji hoće da uče kaže da su psihijatrijski i kriminalni slučajevi. I on, Boža Ratkapna. Da vidimo prilog broj 16. Pa imate Ćaciland. Imate Ćaciland kao mi smo ušli ili se već duže vremena nalazimo u pojasu Laze. A Ćaciland je specijalno odelenje toga. To je za ove neizlečive. Vi vidite da je vlast formirala nešto, gradila žicom, nekakav logor za nekakve suspektne, kriminalne, socijalne ili psihijatrijske slučajeve. Za njega je, za ovog zločinca, za ovog monstruma, socijalni, psihijatrijski slučaj, suspektni, kriminalni, ne znam šta je sve rekao, su najbolji studenti Beogradskog Novosadskog univerziteta. Njemu je Miloš Pavlović, kriminalni, psihijatrijski, ovakav onakav slučaj. Najbolji student Medicinskog fakulteta u Beogradu. Njemu je Vlada Balać, sve to, a najbolji je student FTN-a u Novom Sadu. Njemu je Ljubica Patrik, kriminal, vidjeli ste malo čas snimak, devojčicu ne puštaju da uđe na svoj fakultet. I ona je za ovoga monstruma, sram ga bilo, matore guzice, suspektna, kriminalna i ne znam šta. Sram vas bilo, ološ jedni najgori. Sram vas bilo, stidite se. A šta je tu još pitanje?